Maya pa sisilim po kaya katamungan. At yuta na po king Biyernes sing kadwa ng Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabetala po king Santa Misa ring kapasalamatan daring makatuki. Eller and Patricia Vitug king karelang 49 wedding anniversary. Ernest Angeles, Marcial and Rosalinda Estravillo, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan daring makatuki. Jack Cibrono, Captain Franklin Lising, Janet Kiambao Almario, para king personal akayadwanan daring makatuki. Bobby and Soray Camelo and family, Valerie and Almador family, Phil and Janet Castro and family, Lino family, Bernie and baby Henson and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki. Teresita Sita Santos, Dolores Pasyon Manalo, Ariel Atienza, Merla and Olga Mangalus, Myralyn Sunglaw, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Imelda Fernando, Amado P. Cruz, Tina Baul, Aime Padua, Francia Damiana Bansil, Noel Torno, Ernesto Dizon, Dexter Garcia, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para king alanggang kapainawan ding kapatadtamong miyango na biye, Emiliana Cura, Democrito Aison, Marilu Valerio Soriano, Manuel Arcilla, Librada Cruz, Ricardo Lino, Tess Soto, Onofre Villanueva Sr., Martin Angeles, Lindy Bradesbridge, Rodolfo Angeles, Teresita Pineda, Remedios Lino, Oberly Gabutin Solidum Sr., Maria Teresa Morales, at din sa Blancaladua king Purgatorio.
Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. Kayang balayan, ikaw ang nakiyang papastulan, pakati punta mo, pasalamat mo, kikilala king kayang kayapan. King Legyon ng Igpa, poning anak, poning banal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili a kayungan, At kaya ka, maya pasisilim po, Maya pasisilim po sa amo. tala po, resilita mo, king kaya tamong makabaldugan na misa, ganakan tala rin kaya tang intensyon at panalangin. Aw sana katangan ng Diyos, ban makiyagom, king obra ning maya pabalita, itangan, kukumbira na katamong makiyabe, at karing panahon lilisyan tamo, king kaya usaning Diyos, mangyatang kapatawaran king kaya tang pamagkulang. Itangan po, magkumpisal Magkumpisal po. ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at ing pangapataw daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbie alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. O paming mayupaya, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin, at pakit may kaya kaming dalan, ning kapayapan king yato. Itiadon mi kapamlatan ng Kristo ang gidumi. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king sulat, karing Hebreyo. Mirinan niyang kayupayan, Jesus, bilang saserdote, amimigit palak ketang miyabe karela. Antimo nung makananuyang lalong mayap, itang kasunduan at tinatag na pilatan ning Diyos at ding tao. Uling manalumpakan niya iting kasunduan, karing lalong mga ulagang bage, mi pangako. Nung itang minunang kasunduan, alayang kakulangan, ene sana maging kailangan ing kadwa. Dapot, may nakityang kakulangan ing Diyos, king kayang balen, inya nga nang sinabi. Datang laringaldo, nga na ning Gino. Anong no kay tatag, ing metong abayong kasunduan, karing memalen ng Israel at king tribu ng Huda. Ene maging kalupa na nitang kasunduan at tinatagpo karing karelang pipumpunan, kanitang tinaid ko lang liwal ibat Ehipto. Ela may natiling tapat king kasunduan at tinatagpo Kambera. Inyape paboren ko la, nga na ning Gino. Itingeni, yaing kasunduan, ay tatagko karing memale ning Israel, king paintungula panahon, nga na ning Gino. Ibili ko la, rin ka na akong kautusan, king kaisipan da, at idukit ko la, karing pusura. Ako ing maging Diyos da, at ila naman maging balen ko la. Na kailangan pa king ing ninuman karela, iturune ing kalupa ng memalen. O sabyana, king ninuman karing kapatad na, kilalanan me ing Gino. Pablasang ilangan, akilalara ko, manibat king peka malati, ang gana king peka maragul dili. Patawaran ko la,
karing-karelang kasalanan, at kalingwan ko na ing karelang dewakan. King pamagsalita ning Diyos, tungkol king metong abayong kasunduan, mga baldugan, king bibilang na neng alangulaga, itang minuna. Ing isa numang bagay milalako ulaga, at maluluma, lambat, lumipas siya. Ing amano, ning Gino, Salamat, King Diyos. ing dalit apakibat, mi saganay nga langkupas sa lugod at katapatan. Misagana ing alanggang kupas, lugod at katapatan. Ipakit mo kaya kami, O Gino, ing lugod mong ekukupas. Saupan mo kaya sana at iligtas. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita king kaya katamong labwad, manatili ing kayang lingap. Misagana ing alanggang kupas, alugod at katapatan. Mi sagana ingalang kupas alugod at katapatan, mi kaul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan, sumibol manibat king labwad, at ing katuliran, macho, ibat king banwang matas. Misagana ing alanggang kupas, alugod at katapatan. Wa, ipagkalob na ning Gino, ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakal ing kaya katamong pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Misagana ing alanggang kupas, alugod at katapatan. Talakad tamo po ba ang parangalan ing mayap a balita? Alleluia, 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 alleluia. Ausan dakong kakaluguran nga naning Gino. Uling ing sablang dimdam ko, kang igpa ko, pepabalo ko kaya kayo. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Gino. Migbanday Jesus king talimundok, at saka no inaus din kayang pinili, at linapit lakeya. Memili ang 12, ay naus ng apostol. Ban maging kayabe-abe na, ang pontuburan, manaral, di na lang upayang paluwal karing demonyo. Ding labing adwang pinili na ilapil na deni, Simon, pe maglagwan ng Pedro, Santiago at Juan, ng anak ng Zebedeo. Deti, ding waring bugasok, Ampori Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, anak ng Alfeo, at Tadeo, Simon, ing aktivistang at Judas Iscariote, amigtaksil kang Jesus. Kapatad, ing kiyakatamong maya pabalita, ing kiyakatang kaligtasan. Kapuriang kaya ka, O Kristo. Kilagyon ning igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Building up your team. You cannot accomplish it alone. Kailangan kang ating kayabe. I cannot accomplish it on my own. Dapat abe-abe tamo. Manny Pacquiao, yamoing maging boksingero,
king history, ang sinambot 12 major world championships in different 8 divisions. Bilo mo po, 8 miyaliwang weights. May champion niya nga po kareta. At 8 kareta, 12 beses maging champion. Nga po ta susulod ng retang 8 ng belt. Agit po is one of the most decorated champion in boxing. Pero bala mo, kagaling ng Pacquiao na. Magaling niya po talaga yung Pacquiao. Pero, baluta mo, niya sinambot siya rin Pacquiao, may biyasa. Lalo yung sinulong, yung kayang kabyasnan, sa kanitang anak yung payat niya pa, siguro welterweight, hanggang po maging yung middleweight. At ilang ausa na, Team Pacquiao. So yun po, deta kayang kasparing, kaya ba na mag-jogging, di kaya ba na mag-training, yung kayang coach, di kayang trainer. There is no such thing as self-made man. Ala naman tao nga pag maragul ng nyameging kong matagumpe, uling biyasa ko, uling masipag ko, uli ko. Madakal mo naman dapat ang akit, kailangan tamo yung balang metong. Kristo, yung anak ng Diyos, yung kaya katang tagapagligtas, malino kaya, King Mark chapter 3, muumpisa na pa ng Ebanghelyo, yung mumunang gawa ng Jesus, may nagkatsang kayabe na, eya megdili-dili, eya masikan luma, ako mo, gyuko na ako namo, na ako susopa na lipo, yung Ebanghelyo tamo, yapin niya yung aus, daring 12 apostol. Jesus from the very beginning invested on people, building the potential of persons. It's about collaboration, cooperation, of goodwill, enabling people beyond their immediate capacity. Potang lalon mo balang metong kaya katamo, agi tayong pisamban, aliwa mo yung pisamban tamong ini, aliwa mo yung retablo tamong ini, ali mo po, niya may gawa yan, uling na yung pamagpagalyo, pilang banwa yung pepagawa yung pisamban tamo, mamsadyang may siraya kayong pinatubo, may katapilan niya pelitan yung bubungan, sabihan dayata, itamo muna, tutuluya, kay ba't kisami, pegawa tal, sulu, ditak-ditak, balitan ko naman, ining retablo, pupunta ta ka rin miyaluang pisamban parokya, magpalimusta mo, bagyang mayari, baladapin keti isapang bato, dengya paminta keti, uli nga kahit da ako magmisa online, gintu-gintuing kaya laong pisamban, balada mo, big time tang makwal time pisamban keti kaya katang retablo, aliman, nung mesanting yaman yan, uli ning kaya katang pamyabi-yabi, kapagalan, saup-saup, apipagalan. That is most important. What makes a church is not the building, it's us, then tao. Giyang masira yung manimpisamban, sabihan ko kaya ka, nung atsula rin tao, tala ka diyang pasibayo. At itayong kaya katang paniwalan mo naman, kimbalang metong. Ako mismo, I cannot do it alone. We have to do it as a team. Kaya immediate po ka rin kaya be ako, nung ikesaup-saup, lalo nang yening masakit na ako, may sakit ko, ako naman yung gagawang ko, kalupa nung alakong kayabe, Gilbert, Ate Rina, Edwin, Rose, JC, Kong Arnold, ila rin kaya ka na akong immediate kayabe, kaya kumbento, Bota Kering Clark, kaya bating PPC, then kaya katang organization, then MMDC, then prayer group, then charismatic, then choir, then miyaliwang organisasyon na rin kayanakan, then nights, then mag-operate kayong internet, kaya man po balong kalkalan, kaya katang computer ayan, then commentator, then mamasa, niya mita talaga dyan pisang banta mo, ang kaya makalibutan ko keni, ing maulaga liwaya ko, ing kaya katang pamisasan metong at pamiyabi-yabi.
Potang isipan tamo ako, ika, eta po maging pisamban, eta mo maging tutong katawan ng Kristo. A leader is like a hub. Balo yung hub, itang hub, nung wala mikikit, then dakala connection. Yan mo kaya kareng kuryente, karin lareng may tang general switch, karin langan, mikikit din kuryente. An opportunity maker, gagawa yung oportunidad, bantang miyabi-yabi mag-obra. Partnership builder, creating interconnection of talents, fusion of dreams and aspirations. A leader is where we meet with our common values. Different needs are responded. Creativity, joining our various concerns. Potang agyumong api-abi-abing makanyan, miyaliwa, maya pa oras. Kalupa ng Jesus, marayu tamo dasan. Didamunate ang expression king Africa, king Ubantu tribe, alone, I go fast. Together, we go farther. Nung akong dili kembiya ko mabilis, ala kong panayan, ala kong intinjan, ala kong kukutnan, mabilis imbiya. Pero aliwa naman imbiya tamo yung singkabilis. Life is not a rat race nga na. I'm not a rat and I'm not in a race nga napen. We are human beings that operate and live together. Nga na po nitong meto ka philosopher, lagyo na Gabriel Marcel, esse est co esse. To be is to be with. Ing maging tao, yapin niya yung magipagkapwa tao. Yung magsalamuha tamo kimbalang metong. Anyapin po, it is not about infrastructure, the edifice. It's not about the financial structure, which is economical sustainability. It's not only social structure that is about our connections. It's about human structure, our relationship. Balamisan yata, sabi ko na, Jesus did not leave us an organization. Jesus left us with a community. Hindi katang pamiyabe-yabe, hindi katang pamisan metong. Iting katang panalangin, hindi katang parokya, makanyan mo naman hindi katang pamilya, karing katamong pamiyabe-yabe as a family and a community. Let us build our team and represent the body of Christ, the face of Christ, the presence of God. King panahon tamo. Itangan, mayaos tamong makiyabe kaniti. Masasabihan, ikayo ng bala kaya, hindi kayo ng bala, kaya ninako mo. Po pwede ta. Ang yang atsuko kayong bale, atsuko kami kaya ni Pisamban. Even when you are at home, attending mass online, kami atsuko kami kaya ti Sapang Bato. We are called to be a team of Jesus. Team Jesus. Naitangan, gagawan tayong mabiye, ing katawan ng Kristo, gagawan tayong totoo, ing pangayatsyon ng Diyos, at papakilata tayong lupa ni Ngapong Ginoo, ing puso ni Ngapong Ginoo, king panahon tamo, king busal tamo. Aliwa mo yako, aliwa mo ika, itamongan. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbanal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, malalangin taking Diyos, di na nakatasan ng sala, pisan meto nga nakatamo sana, at lunas ka rin sa blatamong pamangailangan. Nga tangan pong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para ka rin komunidad Kristiyana at ating pamiyaliwa, pamisunggalit at pamisagsagan, alutas dasa iti kapamilatan ning mas tapat dang pamanarap king sala at upaya ng Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin dakalakaynakan amaya palub aawsa ng Jesus, tukyan de sana arapan ding malda at ipasyag de inkeyang maya pabalita, king mitmunte tagan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin milyon-milyon aatsuking dalumdum, nimpa nga distyero o gera, sakit at takot, iyatado sa karelo ring taong maya papilubluban, ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin pamuntok ning Santa Iglesia at ning gobyerno ating maragula upaya,
Ibiena sa karela ing inspirasyon misan metong karin sablang tao at bansa, king masampat a pamidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Igpa, pakiramdaman mo ing siwala ring kaya kang balayan, ami yagyag king siwala ni kaya kang anak. Pakidatan mi sana ing kaya kang kayausan sumuyo king maya pabalita, king kaya kang kayarian. Kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Malukang anak mo, tiyungen iarap mo, tinape at nalak, karelang yayapang, bunga ning pagal, isip at lugod, gawan mong matapang, ayin ning anak mo. Uling balom itutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, banda ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ing kaya kang espiritu, asinaw karing apostol, bani panaral ing kaya kang upaya at ligaya, kapnan mo sana ring sala, kabang pagmasusyan miya, iting banal na Eucharistia, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan, At kaya ka antimurin. yat nayo reng pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos aginuta mo. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos ingalangang at lubos maipaya. Lelangan ming meto yato kaya kang babayo, at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Ing karampatan mong puryenda ka at pasalamatan, ding balayan na kaya kang binukod, at ing banal aparating kaya kang kayantabe. Ulinita kang beding sablang koro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe kingalang tukdang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, manakaw, Ginoo, Diyos mayupaya, mitnoy banwa, tinagwad, kingkekang, ligaya, Hosana, Hosana, king kakatas, katasan, wanyay daratang, kilagyuning Ginoo, Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyar lang katawan at daya, ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon ko sang lupking pamailasan at kamatayan, king wanay tinapet pepasalamat sa keka, piraso net binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan, amidaon, para kaya kayungan.
Makanyan mo naman kay bat ning apunan, king waning kalis. Pasibayin pe pasalamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kay ang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigagan na kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ni Kasalpantayanan. Utang kakanan miya itintinape. Utang bibidong kami kaniting kalis. Kekang kamatayan, kekami yang papasyang, ang ganaking datang ka, king kekang ligaya. Ang ganaking datang ka, king kekang ligaya. Inyang yeni gagnakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapin imbiyet kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya ka impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo bansumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo kingi kaming sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo. Tipuna na kaming ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpais ng iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari ading hanggang malugod a susuyo, magobra sasaw pabiyabe, para king kay kaming Kasalpantayanan, lalong-lalo na keti king kay kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakat mula naman ng kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang meyang uabie, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye alanganga, bankayabe ng Maria, Birhen indo din Diyos, San Jose kayeng esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malbong kaburian king kayakaban ng panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ni Jesucristo ang kayakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, likwan ng Jesus kay katangan. Pamiyachuban wa misambayaing laglumo, datanging kayayan mo, mi pamitwan ilog mo, ket isulip at ibanwa, mi pamitwan ilog mo, ikakalan mi kingalado, ibigay mo kay kami kinalapili, ako'y patawad mo kay kami, ding sa labi kay ka, andining pamamatawad mi, karing di kasala kay kami, mangayem mo kay paisawuking tukso, nunay ikabuskin maron. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok,
Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya, manggaman king alang-angga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo yang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Pasyag tapo, may kakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo kordero ning Diyos, ni Jesus, ang mamaus kaya katangan, managkat makiabe, kingapunan na ning kordero. Gino, ay ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, pumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, impauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko kaya ko, emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ko, amen. Ginoo, yang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, kaya manibatan. Inggino, yang pastor ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, kaya manibatan. Papagpay nawan ako, king malabong adanom, king maglapo adanom, karin ako tatanian ya impasol ko, ya inggido ko, ya kabod, ing bandi ko. Inggino, yang pasto ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, kaya manibatan, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla,
panibatan. Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kaniting pamangailangan mi. Bani pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus na marakal na inangubye at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi king kalam mo para karing sablang tao amiyatasan ban panigaralan ng panibatan iting virus, gawang masampat aparalan, banay iwasan ng pamikalat na niti, ampong makapaninton lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo laring kaisipan na pong gamat da, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit, king mit mong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat akalingapan ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Mananunasan ng milunasan la at manumbalik yung karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalumuing kalam mo para karing sablang kakayap daring sabla, ampong makaibiya masampat asaw king pamangailangan da. Iti aduan mi kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyan magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Nuwa na Mariyang kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oig paming malugod, sinese mo inke kaming tinapi at banwa. Kapnan mo kaya sana, kingkaya kang banal Espiritu, banggawa keng metong at misasan metong kami king lugod at kapayapan, kingkaya kang metong ayawus. Itinganadon mi kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginoma natiliya kaya kayungan. At kaya ka, Antimurin. At bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia. Kilagyo ning igpa, poning anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa midawne. Ing Diyos, aw sana katamo pa rin, abi-abing magobra bilang kayang katawan, keti kinyato. Salamat, King Diyos.